have sexual contact with a person who was confirmed to have Zika virus. No, pistot. Yes. Di mo man ako basaha. So, good day people. Today is February 20 and birthday ko ni Sir Jun. And dahil sa iyang birthday, naay mag-conduct si Sir Juan. Actually, dili si Sir ang mag-conduct pero partner sa Red Cross para sa blood donation. Ha? Nara mong mga kauban nga kuhan kayo. Hello! Mga tios. So, tara, atong mususita dito sa blood donating room. Uy, patakot mo O nanaka ng mga taga-ubang Albatic, atong i-check ha. Kani, so before ka mag-donate og blood, so napakay fill up na registration. So kani. Donate mo dugo. Okay. So nakabuta ang si Ranis niha, di mamaka. So after na pilapan, murag interview pa rin sila sa doktor sa usa. Tapos saya sila mag-proceed dito sa bukas. Let's go! Magkuha na mo, mag-fill up. Dito, fill up. Sir, magtag. Imart, sir, Imart. Mag-donate ka, gusto, sir? Unta. Sige, sir, dali, sir. Mari itu bisa ya. Ya, paleo, kung fill up ni sir. Birahala na lang kuranan din, sir. Naway ko siya, tiga. Huwag ka mo, Kita na lang, pinigyan. Boss Rami, ratong interview kay mag-donate siya dugo. Have you ever been refused as a blood donor or told not to donate blood for any reason? Sa may imong reason? No. Ano no? Yang anong itika man mo tanan? Huwag mo kumansira ni ako ang ikikan tanan. Ano? Do you have HIV? Yung imong kuan is. Sa day niya. Oh, are you aware? Oh, ano kayo? Nare kay HIV. Kani pod oh. Basahon gid ta, ikaw chef. Nya, imo magitikan tanan, giyes man nimo Hindi tanan. kaya ako sa dito kay Bento in this is in the Philippines countries 15 Zika virus no. Pistot. Yes. Di mo man ako masaha. Oh, had sexual contact with a person who has been to any places in the Philippines countries no. Kabuang yan po. Yes. Yes, tanan. Receive blood product or heart tissue organ transplant. Oh no. Pagkaway pulos. Heart surgical operation o dental. No, ginagawa to. Haba positive test for HIV. Ano? Kabuang gichikan bagyod. Okay. Had malaria. No. Atay. Ano was treated genital or sexual. Ano? Gichik. Kabuang ginagawa. Cancer blood. Ano? Buang na. No. Heart disease. No. Lungs disease, tuberculosis, ano? Kidney disease. Yes, dia pun. Wala na. Ituloy na. Kidney disease. Ya, berbahasa
Fully medical condition. No. Wala ka mo, mag-donate mong dugo, pasahon yun ninyo. Masawa di sa dili jud ay. Dili na, ingon tinadagan, boss. When was your last tell ano ko rin tayo spelling. Isa na check ko primero. Yaon! Extra cream. Ano sir? Yaon daw! Ngaon, ngaon! Dato Kevin. So na dito mo. Ngaon to sir. Ang sir. Ah, ng video. Kaon mo din. Picture ka. First time na ikan donor, karon sir.